Ia. Te ro te le ta puna wa e ta pena mai ina ile ta mo ta filo inga fo ile ne yaso. Ai si tala mani ile no amata yana nei. Okay. Lo umata alonga fo i Glasgow, Scotland. Yes. Alonga le Commonwealth ia po ta alonga ta pulenga. Le mai so le tulanga se fu fitu ile ta to watunu mai le tolus fu maleon. Watunu sa tau va tau sinio. A le fai tau e Pacifica. Ia pe e fui tolu ani si. Numero tolu i Samoa. Io, ole tau ale so le. Ia se fai sa utala i famandianga de wo tu sa. Le fa la filia i ma le alo le atunu. Le li io tua pepe. E fai ma Jerry. Ia, e fai ma plestene ole. Ia se so ia. La so wa ai tau ole am tau. E maua le au nanga fo ia le tamadi ia. Ia. Ia e le tau whamatalaina tu la e pawa e sila fia fo. Sa whapia fo na e mafuta ia i le ainga i lona tua Stoi ino se yuli po wowork. O le la sanga le wa la asia e tua pepe asiata. E sere maua e whamanianga wa tu whamatila Samoa. O se si ta unga whaingo fiele na wa tu whamatila Samoa i lunga le pila o the Commonwealth. It's such a big, mawalunga nei whamanianga wo i sio tātou atunu. E nofo mo titilo iai ina ua out male news. O titilo fa le whapia e se le iele lofa maleanga leo le tua. Le suinga al whaata valenga o le suinga o tātou whainga malo whaamanuianga wa maua. Le whaiwo o iala asanga ia nei tamali i o le atunu. Yeah. It was such an honor when I saw the acknowledgement ngana whaailoa mai ai. I le avea le fionga ia toa pepe whaimata taifono le Commonwealth. It's really good. It's an honor. Ia talo whai. Ia ua maua ia whamanuianga. Ia ua whai ilangi fōlaunga nai o na mātua. Ole, tā tilo le level e se i po whata e ele tā ua o se mālo po o e tai lunga atu. E ono muri ta ia fo i e au tā alo ma e le te pila mele o e la kapia Samoa. Io e. Ia lepe o le sanga tonu o le whainga mālo ma na whata oto i le atina ina o Samoa. E o mai whalala na au tā alo e o i whafo. E o mau popo, e o ma le loto i a Samoa. E tusa o le mālo o lo tura i mai. La tau te whatino ina le atina e o le tunu. La suwhinanga. Moni le saunanga nā tula epa. Ua alu le tama ma le tene tala vauta alo. Alu ma le langona fia. La wailoa te le lango ale malo whaamanuianga ale malo. Ia, le ngata fo ilia. O le Minster. Whapea fo ia le au coaches, le au trainers. Ua o ma le langona fia. La e mo ma le mautino e fo i mai whanua. O lo ia le tapua inga le tātou malo. Ai mai se fo i a inga manu le tu malo. Te lele e senga le wai ai nei. Te lele se senga. Ia pena e sau noa nga le lakapi. Ia e uma se taimi tā fuli mai ai. Just because te le isau nei few minutes te le isau nga pokalami. Sau tamwhai te whaalongolongo i le sau noa nga le fionga le li pa le mia lai le taimi le nei. Io e. Le ena whaai loa ai. Ia i la tau ia sa iai. Mo ese male. Leo whamawai malaka piyuni. E mafua anga ua tasi moe ai le wha moe le whainga malo. Ia suia le laka pi. Ono le a fia tau sanga sa e le whapea na o le au laka pi. Sa mua au. Sa lato tō whaatasi a wale awa le atunuu. Taimira le nei. Le ua a mai le lango le malo. Le unifau le waiai. Ona ua politicize le whainga le laka pi. Wa le tala fea ngai manai tamata alo ia mai la tau o lo whaia le au. A tai ai pe i ta longa le Olympics no.
O lea ua pisa o fo inisi tu susinga whapea ua umana o fatu le tupe I tamata alo I gold medals. Au lele I o matimnile I maua ia se tupe mo I lato gold medals mai I talonga taluai. Ia se I tataloi vana. Tula epa. That's one of the mata upulo tu ue te tonu. O mea I o whapea mai na offer. Le ai, whatever na offer le taimi o whainga malo tula epa. Yeah. Has it ever happened? Na active na mawhai na tufa tupe no, le se me na whaia. Le la wo o mai, le ia se senga o mea ngia yo gold medals tamata alo. Ma pine tau o loa ia sa tutupu. Le ia whato a whai nei le tufanga o pine tau o loa. Mai le fia tau sanga le I happen. Pei whala o pine aulo o whatever ia whamanianga I maua tamata alo. O la o whanga solo ngai o inga le whainga malo. E le whapena na whai atua whai. No, they are investigating peto a fia I lato na lato au sia nei whamanuianga. Ai ele I whaia I eise whai unga I paia inga o mawai. Ale wala mai tusi lima. Pero no whai tutula e pa fo telo nisi tapo kalami. Sau noanga la wale fionga le li pale mia. Au wale toe mai mau wale taimi wha longo le pola motu mai tua ai maise la wala nus ekpa lea sa mo observer. Manea, o le tāua o le tātou talanoa I mata upu nei. Ina ia whaatupu malama I le, o le mele tu lei mai ia pera le mata watu sa moa I le opposition. O le mele tu lei mea vanga ia o le taimi. O saunoanga ia maforfolanga o le taimi le whapea mai. A o le lava o mori mawina le atunu. Not so much o le taimi. A o le whataunu. Ioi. Mana tua whaila o le whatau nuu ono le taimi e fua langa I le budget ma mea umani. E le whapena o mai le whainga malo le whaas whape mai. Ia mo te tutu o tu loa whailoa I whea masina. Le ai, na a mai le lisi o lato a ngavatau. O lea lai soa le whainga o le lisi le nei. According I taimi o le tupe ma le lato budget o le whatatia. But it happens. O longa lave le nā, wa tupu, mai le a short span of time, le a tose tau sanga talo na tūlai mai, mai le fast food tau sanga le mitai so. Ia mitai la I whea, o a mea le lei, o le a se manui o le atunuu, e mitai mai aia la tau whailonga mawarurunga, mitai mai ele fierce food tau sanga e na o whale na 5 tu, lala me wo I whale nei, ele I a tose ta I se food tau sanga e tuturu le anga ma, o ngai dodgy whapena fo I le lato te taina. O le mea fori le tamu tiro I Samoa. A o le iai e tāua le mea competition vanga whauwhai. Tāua. O le mea na tiro I Samoa. E le I whai e sao tu le para tu te le I whain forfolanga. La tu le. Ai te le ame na pei fōringa mai o e whaafua le atu tupu. Ai o mea le temi I le I tupu. So e telefoi mea na pelongi ai le atunu. A lea la ua mai tuturi a pū ia mea ia. A ia I loa e Samoa. Lea lava e ui na tuaina a le lava e whataunu le tele. So far le iwa se furu 5% le iwa suiva. Lea ua whataunu ina. Whataunu, ni oi. E pau folfolanga pe ina ia malama lau whafonga anga Samoa. E pau folfolanga e le o tau nuu le taimi nei, e le whape le whaia, o mata upule nā, e whai I le lua vai tolu o tula fono. Pau nā o vaenga e le o whaatino ina taimi nei, se I uma na whaia ia inga o tula fono mau le lua vai tolu, whai refsu ia inga. A le majority, like you said, 95% o le manifesto le na whaalawi loa le fast, ua wha tau nuu. Ia, tanga I la oe I le wha manianga le wa maua I pepe fau. Yeah. Le sa tata whalonglongo mai foi. Pe sa ula mia ia le sui le mai anoa maa ia whonotoe. O whea foi la tau fōwholanga I pepe. Ia, a o whea tau fōwholanga I kola. Ma pēlenga ma never happen. But at least le whainga malo o lea lava e tau tino le lato a nawa tau na whai.
le whaatino ia Samoa. Ale wa masaa atu le whamanuianga I tina maitanga ma wa maua pepe le taimile nei. You all have to do is le stala ato whanau. Na ua mata le stala le masi fou uma ia Novema. O lono wina sau fafo po te sema pole amatanga o tau sang fou. Ua mata ona, o le ua taunu, o se mesili le na ona tau, na tato fo ia la ia le, pe o le aikia atoa ia mea ia. Le na muri ele kola. Le na muri ai le lo ai si mena fai. E pe e fo linga pelenga ese ingoa a ole a foi o fainga le wa muri wa foi ele ila to tele fai ni me fa pele amtanga pe le tato e pa ia meia la to tele fai ni me ai ua a mata mea le fatu tua ile tua Samoa o le u fa pero le vanga le soli ia ka mai mo ia fa tawole al vanga le la mai lo le fa kingo mai la to mea au la le mai o le original planning o meio le kola o mea le fast ana lika le lan fu le la to Nena leina mafua e ele tangata na text mai nei e te awa sa vani ese mai mala o kesi a fai tau kunga text mai mo fanua wa sa o ai le saunanga tula epa e alu umane mia ai e fai wale itole o tula epa nga ya lau del malieto fa io e lenga fai le ite lau del malieto because le taimi lea a o HRPP na te le tapena se mea. The mastermind o le fionga le li paramia a o iai te tono le lato waiang whai. Le la wan ese ia le songa lau del malietoa. Ala le watula I mai. Le watino le whainga malo le watula I mai. Wa lato te le mawhaia. Ia e titila la ia. E ia o whamamonga I. Palota lua o lua tasi malo le fast. Sau le palota le lua o lua lima o le fast tau tasi a la tau na spufa ia toi whaine le palota le nei le lua o lua ono ia la melu tulai mai nei le tolu lua le fast I le lato se fulu tasi ia o fela e mita I eini wha ai longa o lato kikeli ma wha ai loa mai o lato e popoto o lato e awa fies futau sanga tulai mai a le lato le tikeli mai Sasina University, ale tino mai fuoli o ngaluenga le lei mo le atunu. Ai le tau I ai po wa valu e po wa fitu pa elections? Yeah. Yeah. But le mea la le lo fia vatua nei tula epa. Yeah, saunoi. Ma e ta ua le by elections. Sen mai nei a tangata I te ule mea. Nei a po a whaitula ta amata. Tupai. Talo sia ia tau whaai loa mai le mele I lunga o tau pokalami. Lea. O ta penga ngu e tuila epa le by election o sa nganga wha. Le no whai tau enu. Nga, o ta penga ngu. O whakatu e lei sana whe au iai. A whai o le tu langa na wa iai le sui o sa nganga wha. First and foremost, o le whonga whetalai na te whaailoa. Secondly, se by election, o le komesina o pālota e whaia, le se whe awa tula epa. Le ai masana whe awe tasi pēlua na te alua I ta pena. O le taimile nei, sa tatau ia, tu whatasi uma peta o fie la tau tutoi, o I foi whai se whono ta talo mo le sui o sa nganga wha, o lo si ngase intia. Ia wawai ale o ta pena whainga pālota ona o le a. O le manga o la wā ina ia malo se sui. O le sui le na o le fast, le sa tula I mai. Le roi ei upu le atunu e whai melea. Mo le pena ola. Ia. O le ua pena ola e tula e pa malana I le sui o la tule ta oto. Ua pena ola, ua taupule ola. Ia le la ua ta pena le mea. Pa o le mea. E mautino ai e toi tu mai I tanga lope a whapeto e alu tanga lo I palota lea. Ai ole whesiri rari I mawhanu. O e ni whamauringa o le mele o ta pena palota la titi e tu le pa manatu. O le mea lau te leiloa le sen mai e tangata le mea ia te au.
Po o tātou I lo whakailo. Mai ia lea o ta penga ngungu whaku. Ele se whiau I tula e pai whai ele mea na. E mua whailoa. Wa e tatau na awel whailoa a le sui po lo na ainga e le whongwhetalai po le fionga le li palemia. A whai o le fionga le li palemia e alu la le whongwhetalai. Wa le mta whai o le whongwhetalai wha leo mai la ele I pēa o na tau loma le whonga o le palemia ni wha loa mai. Na whai lole le whai unga le ale komsino whai ngā pālota ma. Whai se aso le a whai se pa election ia. E maua nei a se tala nei le fiafi wa mantua foi. O le fionga ia tanga loa tele poloa. O le tausonga na o ta whia mani. Le sa tula I mai o ia sanga ngā wha. Ia wa te lo o le tamari ia tanga loa. Wa ngase tawani te o le toe alu le toe ina le whai ngā pālota. Ia. E pole ala ba malea ua o le tāpenanga I o le mea tau latou pū le ala tu peta pena whata umunmuri ai lea foi I le fōwhetalai o le latou ale o le latou mea a le mea o lo fiatutu o lona winga ua mauti noe tu la epa e le koe foi se lele maliu o le maliu ia le mai o sia whaipule o le whaipule lea pau lea le whaipule le mai le 5 sutasi atoa pau lea le whaipule ele iaisanga launga whatau pou Esa. Le whaia sana launga whatau pou. Mantua na uma le afo le pālota, e pe tasi e lua vai aso, e si mai loa I intia. Le lai o mei le so, ele I fo I mai a mai intia. Po le ase tala mai po whai loa mai fo I po o, e pau le mea le whaapea mai, wale ele fo I se tūlanga le leile ngase o le fionga le li I. Whai pule. Ia. Tatu tartalo ma Tatu tatalo le ale fingal le tua ia maua pelo na file mu fa malolonga ia te ia Mana ia o le simta apu fou le no batu niu tatala le ofisa fa va malo ofisa le faleolo Malai vadele Io il mlavale K9s so se o vaenga uma o atinae ai a fua mai lai malo Australia ma latu so sonto tupe le tasira le vai sei fai mi se tala le vanga e se le mana ia whainga pa angale ale al tato malo Australia a le vai aso por vaso ele na tatala fo ile le sino foanga I tona I mato Pea se warehouses to ai mea le mtanga wenga leo ma a le fo tatala la le vaenga le malai valele o le lato airport office o tu sala e separate mai lai leo o o le la afa tulanga ai ia leo fa leo ia malato K9 awani o se fainga mani me tupu malai valele mana ia yo fuanga nei mana ia tapen penanga ono lea o le puipuia pe fo no fe tun mato fontanga fa ale mele fionga le li palemia ai matele malanga atu o lana saunoanga o lana priority o le puipuio o lana priority o le development o Samoa tina e Samoa one o le ngā ma le puipuinga o Samoa I whala au whasaina and this is all part of it. This is all part of it. O le puipuinga la leo na ua tele le a fio Samoa I whala au whasaina. Ia, ai pe o ia I le maftanga ma Australia ua tele le development o le relationship le a Samoa ma Australia. Absolutely. So se vanga taua. Ia, o le foi ua taua le ai ma tauria foi na le fia foi tai fau ia. Te fau songi sa mo te me. O lono vinga fa. A te la wa yese swinga nei la wa lewa to fa popo ni K9 nei I le malavadili. Mano. E le telefone fto e ngalo fa no tu fa pe iseli foi sa fai mari coach, fai foi mari kapiteni on Mansamo. Seli o soka. Mase. Ia mase o leo foringa mai ua talia le whamsinonga le o Darryl Clark ia le
whatatia ese o ni whaasalanga tino ai ia te ia se ia vangana ua mai umatari o lana pili ia whatoa o lana winga o le ale isi whaasalanga te minei se vangana ua mai ia le pili ato. Well, it's only fair enough because o la wa umana whaile tau sanga o le apili. Yeah. So it shouldn't be any judges po ani whaasalanga e tau fi uma se I whaile le longa o le apili o le case. Wa inai lo mai ai po o iei nisi mea o lape ai le ia o na molianga a iei ni mea mawhaina toe ia ai se tatou tau sia ia te talo foi mo le foi tamali I te le foi lona sao wa ese foi mea la e maula a mai te tono le case. Malo, o le whate e tau fia le tu mau, lawa tau fia le tu mau ta alonga o le laka piliki Samoa. Ia. Ai se lava le whalawe le na tu la I mai I le vā o le malisi ma le maroons I a pia a le sa maliwa se tamata alo. Ia e whapere to a tele la o le o tele o au. O le wa o e sosoani avele sosoani la vea I le ainga o sia tamata alo o mariu. Ia. Le mania foi le me o ia tot fo la kapisa tamana tuata I tau maulunga ele ngata tamata au tangata mai moina talunga. Sa ta whapeta I tau lifi le turanga lea. Wa umana mea wa le pi whaitau mai ma tuwa te mi o le old school. Lela mai tot fo lea. That's even worse. Oh yes. Le turanga lea ai mai se lava mawhanua. Le fato a malanga nisi di parmi sei le tupe I Australia. Mala kapila. Mala kapiliki. Yo. So olona fano noanga le olo tula mai e tai nanya o tangata ni. Ai toso foi a me toso I lunga I mo me fakokiki. Yo. Ai o wata tau ona o ina tangata o tatu watu. O ia la titilo ti ai tula epa. Ona o le wa pe na whaailoa mai. Ia wa tele whala o whasai nei te tono o Samoa. And there is a possibility o nisi o I lātou le sa whaia nei soli ngā tula whono. Under the influence o whala o whasai ni. O I whala te tauna titilo e le fionga le li mean star. Ai me se fo I le whainga malo. Ta faini ta alonga te tele whapea wa te tau loa la I a mai se ale paka po o fo I tonga I mato. Haya ni securities. Iai le taime le a umata alonga e sa le au mai moa. Sa le au spectators na o mai lunga al malai. Ia tatou mata uma le ta alonga le tele o le ala le ta mo e tu Malaysia li e whaafua le tongi. It's so sad. Ia. Tele lopo le ale pa ai atu langi la kapia. Iyo e. Lango le vai foi ia pila ni ke lo foi na fa pena ni New Zealand. A talu te tonu se mea fa pema kwa search uma ka ika lo ka kingo. O la ta ave te tonu se malai. E o I fa unga me tamitia onga. Ele fena ave le akor tina te tonu pe ala ku ai pe o le fa ta mala tatu inai o le malai vai ala inai tau mesina. Ele o le Pia Park. So the town area. O te tau lana salit lea fo I le mea o le vainga au sekulati. Ia le te watu le sao portanta malana lai. E se le makanga. Le ngata I securities. E mai se au la pe a whapeo I tu maloma fio anga. Te tau fo ina malu puipuia ia le lango li in whaipule ia mai se le nuu. E la tau te tau fio fierto I ngā mea whapea. Awane tamo mo I te tonu le au mai mo. O matalonga. O e la wale tele whai ai. Awale o mai te tonu. O mantua le la au atu to tele. Ia o le la vavana I tamafta a o matalonga. Ia le au atu whatupu nei whala mlawe ia le watula I mai. Ia o le polenga na iai. Ona o le e sa atu le manuia ia tunu nei fafo. Le fta pena e sau no. Le fta umana saingi le 5 miliona le na mai. E ave le lakapiliki a le tula I mai nei mea.
Yo whanau noanga nane te wa vea maa wala. E te ua pona ia i fo ile toi fia sosoani o se atunu I fafo I tātou tā longa. E paule mea lo ke fia loa ma whanuta ilo pe ke wa ese tawa ai. Nā ngora tama lena te au pa lalo lena ele ia I se meo se body contact pe na wai pe I se contact o ke ia lo ba ko solo fai foi lalo. O ana pono matamata ai. Ina ua na aina mai e sesi o lona ainga. Len tato mai mo umai ai videos ia sa au mai. Ai ei fo la lesi video le na au mai. Na lata na ole mea na amata ile bro le sa fufusu ai tama. Fa solo ile si pito. Ole fa solo nga tunga la ile si pito ai loa. Wa solo vi fo la lo tama lea. Tulo. Ai ina ua abe le fale maliu. Ina ua abe ese ona lava. Ai la longa o mai la le una oa I melea. Pe folinga mai la sa tongi tutu I esesi. Ai le ilo ato de to tele o le tunu a. Na faali mai la le manu alea. Pe ana watu o faali mai le poka la mea. A asiatama male atawa na po. Le manu anga tele le ilo na fatafata. Ma e la isi video na vai na manino pe tau mamau e se atu. Manino le iatu le te ia o solo vi lalo. Pe o lau o ai o le mea. Aki au koe pa ule li lalo I alau o ia. But anyway, o le mea tati tuturi loa o le mafau o le tupulanga o lo iai te minei. Le ngata le au ta alo. Au tangata mata o te tauna fai isi fai ngā malo ia e mese ravali na kapi. I le foi. Improve le vanga le au mata. O tauna fai entu la fono whaanga ni pe no fai atu a whape le o lava se le ni hai ai le security a o lo iai le puipuinga a li ima le mamalo a li in fai pule I tu malo manu ina ia lato puipui ai la le tūlanga lea o le oifo tangata e whatup whalablabe tutono malata alo. Mana ia. Messina Festival. Leo ua sui ai ia leo ua official leo ua mosui. Leo ua mautinoa le ingoa sui ai ia le Te Wila. Leo ua whaingoa o le Messina Festival. Le lai amata lo amata le kirkiti. Lo amata le kirkiti. Ai amata le so tau se furu le masina nei. Ai fa uma le so 5 o Setembro. Se I fai mei so fina ngalo mata tala noa I le transition na wa iai ngoa I o le Te Wila ma le Messina. Na sau sile. Tula e pa e sele mānai o le melo whai ngoa I o le Messina. O le whaalinga o anga nuku a Samoa. Mantunga o le Te Wila. Ngā lainga whai le Te Wila. Ona o le promoting o whatan malo ma le ofiso tulisi Te Wila. Ngā pauna. A o le Messina lea. O lo tawa fia umai ai tu malo e 5 sutasi Samoa. O ina e whaali ei tā leni. Whaali tā leni ngā luenga tau 5. O mea whaale anga nuu. Te lelo na. Te le au ngā o le mele wa sui ai le ingoa o Te Wila. O te le fife fo e Te Wila. Ona tūlanga la le nei. Le wa ese na whai le Te Wila le ale malo. A mai whai le whainga le ofu le loko le au lakapi. La foto tu e mar Te Wila. What for? Ai le whaafitai la. O le wa tai whaafoisia le loko o le talita o le iei le loko le tato whainga malo. Whabai. Nio e whabai Samoa le tu Samoa. Io tu langa na sa tauna iai. Te le io le swinga le wa iai. A o le swinga I mea le lei. O Te Wila, ia, whea na mau malia tua le Te Wila. Wa mau malia tua lava le Te Wila la tau. Ia a e mana ia lea. Mantua aso ia tu la epa. Sa whai le a fo le show a le agriculture. Yeah. Sa whai whaalinga le antanga duenga no fiso whatoanga. A o na whaalinga, e so se ngā mea umata whatoanga.
e sa taualunga la tau o le tau sala Samoa. Sa taualunga e tau, te look forward i nā taimi a, wa le tau sala mua na amataina na whaapaleina ai i o le tamaitai leo Elizabeth Thompson mai a mātou. O le tau sala mua lava le nā ina o wafato a wha tu lai mai le ia le show ia le aquaculture. Mea uma o mo manu pālangi, mea uma tau whatoanga sa whaadia tauranga. Elizabeth tu lai mai le fo mea sina la lea. Ia tele. It will be a very nice exhibition mo Samoa. E te lea le afianga o te wila lea, ona o le mawhauwhanga o toi ina na ia tau tinoa na nofo ma whataitai i le hibiscus a fiti. A fiti? Nā latu I fiti, whetau I tonu a ma le festival o fiti, sauroe no na mawhauwhau ma mawhauwhau ai loa. E tusala o ia lawana initiatinga le te wila, tu le patua o le whale tonu, ua nofo roto ina ma extend atu anga I le loko o le man Samoa. Yes. Ai na whesiri la, le hana mafuanga, ai whai mai wale sao lai le au wale atunu I le loko le Samoa, le loko masani, le pine le te pine tuai. Ai a foi, ai o tuu lunga, ia vaina fia tau sanga te wila, oki a kore sponsor le tu. E titilo whala I ele mena o ina wa sui le loko le te wila. Ia wa wha privatize le whainga le, o le aula kapia le atunu. Wale o se awa le atunu, awa wha privatize. O longa lawela na, e nā I tua ma whaia la tau mea pio pio. Ia ai lo malama sio tātou atunu. Whaftai whainga malo leo tula I mai. Wa whafola manino mai a Samoa meu tupu. Wa tulanga na, wa wha te wila tātou. A le hibiscus a fiti. A le moso oi, a le motu sai a tutuila. Ia, po lea lava le mawhauwhanga tu le pan mai la tau na li liwai, sa tawana ngata le festival. Aua le whaawa I le masui ai ia le aula kapia le atunu. Le ngata na sui loko, sui le ngole o le uni. Ia, ua whai uma ilo na malosi ma le, ia lela ua vai tuloa ia, ua whai te telea e mea. Me iloa a handpicked ia namla u. Ale ua whamawai la marautuangan ia pali ia. No whamawai ia pali I John Taimalangi. Which is, it's a wise move. Yes. Wise decision. Mana tua foi, na taa mai e nisi isi ta whatata noanga. Ina ua tula I mai vevesi. Lea na vave yana mei e se tula epa. Ai unga I mai ai na mula ulu. Ono lea, ua fesilingia ele IRB o fea o iai financial statement ale lakapi Samoa in the past 15 years. Ele tali lava tula epa. Ne tali. A tula I nei namla ulu. O aula o te fesilingia le funta avatua tapo kalame. O le wamita I namla ulu langa sponsor. Le 3 miliona le na ave te tonu o le lakapi Samoa. But that's conflict of interest. Mea tonu ale le tam fai ele fionga le li pale mia mal whainga malo. Awal fa apolo kikia. That's conflict of interest. Whawhiwhena e become a taitai fono. And then on the other hand, o oe o le sponsor. Na toi a mailo le tupai tonu, if toi whaso so ai oe, ai, ele vale o masa mua. O le ale toi ngā mena te whaia. Tai pei ar mea fule na whai e longo. E tangi e... Ina tangi, toi whai whatonunga I leo whaile. Ioe. Ole mena ne tūlai mai nei. Ia titiru whala ia iai. Ia ola la tau ia lewa walu ese tula epa. A la tau ia wa tūlai mai nei. Ola su e mai le talo tupe in the past 15 years. They weren't even there. Ola no winga le ese li poti mai le fia. There was no financial report. E no whala matitilo e tula epa. E leo tūlanga e lea le o titilo atuai
ia le lakapi uni lea New Zealand ma Australia whapele liki. Isn't it why they're giving the money direct to the government instead o le ave ia lato? Wa ana malama lakapi nei e lai whaamaoni ma le leina whai. Why would they give the money i tato whainga malo? Wa fiu foi nei donor sponsors. They're trying their best mo le au lakapi le atunu. Ia wa tato tanga iai. Olo o iai tama whanawa Samoa. O le fo manui ai au te tele Australia ma New Zealand. And this is their way of helping it tato out. Yeah. E ele wharinga muri ale la observare no whaitau tele uloa pe sao pea. Samoa is now facing 4-year ban from the IRP. So, mana tata tala no i me mautinoa. But I hope it's just if we tala whatupu o whaida observe. Tala whatupu. I'm telling you, tala whatupu. I have done my research in the last 3 days. Le wa tali le IRP. Tali le IRP. They have never said or mentioned anything of the kind. And manatua. Aina ua iloa e tula epa le wa mata na form up le uniform. O ia le na interview whaapea mai. Ia o le tūlanga le lao ne iai. E le tau mawhaina iai se aua le atunuu. O na le afa anofo salan. He created all that. O mai e lo maana ia supporters ia whaia. A mai maletala sau male observer. Le lau tau manino la vale IRP. They have not responded. Tātala noa i le melea o le au mai i le whamasinonga o le whaatonunga i atu le epa. Awane i toi a fia le ngō le pārimia i niana tau whaleanga. Me mo mea lona lu. O lea sauri moni ma maila tu tala. Ua te tauna loka lauri. Te tauna loka. O fisi loka i lea. Au le manino la ua pasia na whaamania la sol tu la fona. Le fona mele warning i ai le usta ia. O ai la te tauna loka i lou sila fiani i. Whaktai wa e la ngamta upule tula epa. Ona nafino vai atu ai wa a maise tusinga a le fiongai le sa wha masino sinia ia vui Clarence. Lea wa a mai o le a tilo totoa iai le mtanga duenga la lea le ombudsman sulfa inga ona wa tele le mawhauwhau wa tele le leanga o a foi o la fonga ma mea le wa whaasanga ngai le palemia i ekalesia ma tele wa la vevea i foi mwhana witi. So le wa ilo nei le ombudsman ai talo siala i ai umana ilo a mata lona whai unga i la tau le whai le tau wha leanga ma le tau wha se ma la fonga le mawhauwhau. Ia, te tatu a pio le mena le fituturi loa te manatua i le atu ia manino ma malama. Leanga o le lava pe e pule ia tula e paile a Samoa. Wa sona. E fua i warning si o umana wonai. E leo tu titia le tau whaaleanga i lunga o pengat whairanga. Ia lo te tununga tula epa. O ila tato titilo o le anga e puele mai. O le atu lai mai nei le official ombudsman. Because o i tātou nei lātou iloina le tele le matanga o la fonga i lātou te whaia i runga. Wa pia le mele le iei, wa ti ngā matanga open ako le Facebook in the morning, ala lau mai. O le pale mia e whaavalvalea se tu lau le fionga le li pale mia. O le fast e ai whawhasa la. Lātou lau mai na ngasu ma le la pisi. Ase vai. Na whai mō mua tula e pan whamanianga whapea mo le atunu i le teimio lana pae inga. Nothing. A le lato mai e la lau mai la le whai ngā malo o le wasa saa mai le whamanianga i te tono le atunu. O whia lai whai iai, whia i le tō wha. Ana whapea o tōn tangata ta mamai to te nita i mai a tō wha i longa.
Ma o tau o tangata e lava le tau I loa run se whainga malo. Tau te malo umai whainga palota ia. Mai le lua o lua tasi. Sau le lua o lua lima. E o mai le taimi nei. Fia by election. Ia na le whai atua, ia le ale taa. Whai atua toto mai ngutu. E tu lau whafong angsa mo. That's as simple as that. Pau o nā tau ngā tala tu iai. Walanga lea mai e wha mawalulunga mwhasau sili. A o lea lava, tali manino lava by elections e whaiso. Ia, e taunu watu le new embassy po le new ambassador Amerika. Le na whai ngā ainga ma Samoa. O lai Samoa ia le tamai taipule o le bank e tau o le AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Lea la ua whailoa mai o lea ua tu lima ua tu ua tu iai mana onga o le malo. Mo le lua se lau 5 miliona. E atina e ai maliliu ai ia lea foi le airport sau. E Whaima International Airport I Samoa. Tatala noa I le atina e. Lea sau wa ai I le tu lea o le lato o le simalo o lai Samoa le simalo. A o le malosi o le fetu na I e whainga malo ma whaato ai atu mana onga le malo. Pone mai poto so le malo Asian. Tula epa. O le whato a whai lea o se aisinga dato whainga malo. Ona o lea. Sa assess le le lato po whea le atina e priority mo le lumana I o Samoa. Titilo whale iai. Lewa iena tātia o le mlai wa lelele ia sau. Le ai ni fuafuanga e atina e le lei. E na o polu lava le sa atina e. A le taimina tau lai mai e tofi lau. Na fola le e le fionga ia tofi lau. O le mea e le lei I upolu. E le lei fo I sa la fai. Na mena iai. Na faa. Ina watu lai mai tu lai pa. Na iai e se faa tinonga. O ni atina e le lei mo asau. Mo sa la fai. Nothing. Anela. O le taimi le lei le nei le wa watu ai fo ila lea au nanga. It's a big infrastructure. Ai tanga iai. Wa tele le atina e wa develop Samoa. E tele fo ila tunu I fafu o le wa amata. Tato tanga I titilo le iai. Talu mele no fo inga faule nei. Tele yo fa inga malo ma fa manianga wa sa ati tono Samoa. So that is one of the biggest one. But what I heard Mofanua, or the town dena promise to filau I salelo. Eva piale ruma na tula email or tamalo sa tu mai salelo le timian sa ni America matu no fatanoi na letio or to ina ingo ia. Pemela to ina le. Or the town dena promise I salelo. Le o sifi ako merkelo me fai le ito na imatu. Oilengo Pauli. Ngalo te ulengo fai pule mai fu sale longa na vai temi anyway ya ele o pi o la tu lava na ma fo fonga la tu vai temi ale ta pipi ya o ia si mata o tau ina e ta pena me ta ole tu langa le la tu ia wa Le sa mali wai se tasi fo yo. Tamali le sa mai na ya o tau California. Le fa pesa o le lai te e lava tangata le ngoia ala pati lo beti. Le sa tu poi fo le vevesi di vai so lente ane pona son fua ia I le. Lo fisa fam sinonga le fa pesa vale tu I se tasio. O tau a inga. O le lai whapea, e lai te e o na morianga. Te e o na morianga le fasio tangata whamoimoina. Po le fasio tangata paivalea. Le lau to e tolo pola al whamsinonga la sufi to au kuso. Sei, ona e ele si to alua o lui ma Vincent e Sarah. O la uala ia ele I whaia ni, ele whain la pli, po o le pe guilty, pe non guilty.
Ai, o lawa tatala i tua ia ngai whaatari ai la le aso la lea. Ina ia mawhai ai na toi ilo se titilo po a molianga. Ia awhai al molianga le mawailo pati lea ala pati lo peti. Ia ta same molianga i mawai fo la ua. La whapele wala au la so sufitu. O na tolo ai lo le iyo se aso ta pena e wala awa i lo le whamasinonga. O le mea siri no ia leo mau me o fiulo i mata. Whaftai tatu au i tatu au langlango ia lava e whamanatu mai o fiulo i mata le ngoi whai pule lo sare long. Sa o interviewina i lau porkala me nei li levana amatu. Mata noila ia o ia la le ana lipoti lea fiulo i mata na matara noa i nei na mai malona to'orua. Lai titi asion to'orua na avai o ngalo lingo sifatua na mela ta whama nei la tama i nei. Na mawala lo ua taimi matitala noa i o lana tala to ina whamei o mea mo i ana. Mea na lena ba whonga ba ai le bao o sale longa mo whanua fo i na bevese. Ia maritemi o tulepa. Yeah, anyway, lo tala noa mai meo le ma whanua e a foi e onga mea i lo tama fau. Nanga isea, no tu ua sa moa whaingata na i me whape o le whana e listangata o listangata, whasioti e listangata. No tu ua sa moa le tasiva varuvan. Sea iai ni mea whapea. Al me sili dana le mana i la whanongonongo. Leo te whanongonongo ni. Pea mga ora kai whangaranga povi, ian whangaranga povi. Whangaranga la po ala tu whanar po. O pea o se mea fo. E la mele no tano te da son na fiole. Upu dana mai lunga whaparangi mai de upu le shooting in mai tele. I o le upu le shooting. Sali. Ale la whanongonongo tu ai le leile tatara no pe me langa e tati tala noa lo le mele. E toi abe alo umawhawhautua i le oti o le minista whana tangata. O whea lava mawhea. O le amatanga lea o mea leanga i ai mese lava mea ta o lea. O le lima te o listangata i listangata. Like I said, it never happened in my time when I was in Samoa, at a time. But ele te tau ana tupu ia Samoa. Ele te tau Samoa tangata loloto tangata te tonu whatotua ele tua. An mele waian. Ua sa sao atu le whala au whasaina. Wai eila tūlanga na wa mento mawhawhau o tangata. They couldn't care less po ole ola o tangata le la whatama ia pea. O na ole a. Mea mala nei mo le whala au whasaina wa. Sa wai tele o isi winga matanga. Ia pe whala tūlanga lea. No tūlanga lea le. Tangata wale ino lea fionga ia luanga lau leba. Kam. You know, e tau mai e na. Tau pule-pulenga leanga i la tau sa whai mataitai na vaitangi. Ngā tonua. O se o fesili atua i sofina ngalo li ima whanua. O ai tonu le tangata e tauna whaia le mele o le tau whaleanga. O le tangata o leo ua tūru tofi parimia, por tangata o leo ua tūru tofi taitai o le tuanga. E le te tau ana whai e sesi, full stop tu la epa. Le te tau ana whai e sesi tau whaleanga. O le whai ngā māloa tu lai mai, o le tuangai e la tau te lango i mata upu mani mea le lei mo le atina ino Samoa. Le te tau lana i esi tu tau whaleanga. A o le mea le tu lai mai nei. O le loto ti ngā i la tau ia sa tutu whai ngā māloa mo mua. Lea la wo mailoa wa SLS strategy. Wo mailo ma le winga leanga le o le tau whaaleanga. Ina ia tau mawhai e whaoloa tau manatu tangata le atunu. Ina ia suia e fiu ai whai tau whaaleanga. E le mawhai lawa na to e pale mai lato. Ono lea. Le leipan whapea pe na le lua tolu ni sui. La e sili ai le whainga mālo le tūlai mai lo lato. No matter what, they will never. Ua o ina mawhauwhau tangata Samoa. Ua titilo tangata Samoa fia tausanga
Lan me sa fai fa sau sili. La fonga sa fai e tula epa malana vaenga. La tau te leilo fa alo nia i tangata. Mea pito sili na matanga ma le manuia. O leo e ave susunga fa whengainga. Ile tula fono. O lau fesili. Nā sau sila fia. Ao o tu le lua fe tō tsfuroro tu maule ma losi o tō ina le. E tō ono oso tu le palota ale pa. Mana tua lana tu la fono le na fai. Le na toi fe ese ia ia malana tama tō le a fua fafisi. Le na nofo mawhai le tu la fono. A fai wa iengi o mai tu ngai le tatauna e toi aru palota. Le na le mwhainto e fafisi. Wa tatau whala na o ia teia. Kia langa leo iengi mai o tō ina. Ai mai tu ngā wa mento le mawhauwhau. O le mai la i tō ina o loto, o leanga. Ai le, le mai le nā. O ai le profesa mawalulunga nyo na whai longa whafo mai. La tō te le maua le mai le nā. Ele se vai o. Ia, au toi ngā mai foi la ia. O le la oi loa he chapipi, o le vana mai e le latu teitai. So le pau i o tangata, so le pi musu e whai se whai unga le latu teitai. Ana oi loa le vana maua le mai lea. Tau sao e nata. E moni sao le lei, ai sea. Lei na whewhewhe whai. Wa o lato umana le pewa no whatu te lo i stapo kalame. E whea i tu la epa mareki e loka i o lato whawhonga. No i pi ufa peto ina ua ori ia. Na whewhewhe uma wale uma tu la epa ua wai longa winga. E iei ni mea tu ngā, te o ni tupe me tau tupe, o lai o umai toi ina. Lea la inga le mawhaina o ese. O wache a ngofa matiti le tu la epa. Whawhetai la wā le ngoa matua ia ale. Leo ta anasi. Whapea mau. O toa ia taimi o le mantua le na maa loa le HRPP o le fast. Ai ai la tau ia. Ina ua whesilingia i nisi o la tau whongtanga o la tau kokas. Ai loa i nā e le fiaru ese tu la epam. Ale na tu. Toa nei na o tutu o whamsinonga toi fo i whawhainga palota. Ale la vai muli ta i la vai lesi a vaenga i lai loa se ala la vai muli ta i ai. Ia wa vai nei la i mea i tutu po mai. Ia, e kiripi muli nei ana o na lafo mai ma o watamat. Nei whai lunga na o vai mai e tō tira tangata. Le pese whapea ia le i o limoni. Ua tatau na loka o le so e loka ila auri. O le so e loka ila au. O te le lope se me tuai pa se me fo. O le fesiri lina. O le anima fua. Ia wato e pese a ia le mele e tupu ia ia. Wa tu se si tu, wa tatau na whiu wai. O ia wa tatau na loka. Tau mai le atina o Samoa. O i e tau na tele i statala noa mo le atina e ina o le atunu. Ai ta tele i o le atina e mo whanua. Lenta tata no mo mua ma e mai le tuta no nga le fionga le parmia au to ina. I se whainga e avoid dai me o pa elections. I le foi numera. Tato e pa ia i si mesia ina i whamalama wharongong me la tunu. I se vainga fo i o tato au lango. Tato te wheso sonia i le malo. Ina ia suia se foi numera. E o la asia e le tangata palota, e le tangata tauwa. Ina ia avoid te re to e whai o meni o pa election. Moni tu la epa. Ua whaingo fie lava ona au sia le afa o whainga palota. Ai ia whai se tapu la sia atu 3/4. Which is o inaim e tapu ai. Wa o te tatonu whaila. Mea lo tam whaine i eile a fionga le li pale mia man whainga malo i le toe ilo ina leo tu la fono whainga palota e te lese la sanga lo la to tam whai ai. O na whapea mai tele nisi o vaenga tu la fono e le manino i tu langa leo whainga palota e man tuafoi. O tu la fono nei na tope lau e toe ina leo tu la epa
ina ia pui mai ai lava lana vaenga le HRPP. O lea la watula I mai nei, it becomes a nightmare. Mai se ia nai tamari ia o e whaili lato by election. Te langona, not only ole au si ole 3/4, la iai se la sanga o se pā la a lifi lunga e le whainga malo pe a ilo tu la fono nei. Leo avertangi atu ia ina ia whai se strike out. Motion. E ave se ai morianga. Lea ia li ale li leo sio eri leo te le tu mai I o ia le isi tangata the base main man o leo lo whai mamori mau o whamsinonga lea. Tula epa, se solo mua tangata le se lumanai. Solo mua tangata le se lumanai. Ia la lana fe au e nofo mai o I sala whai I sa funi. Ai leo so ia sa fata. Se tu lo al fafonga anga le tu malo. Le fionga ia tu yama le tu malo. Awa un sa fata. Se maua matua I tu ye le amo. Ola lana fe au e alwa I fua. Leo o so fia fata I tai. Le mele na tupu ia fale adili ia male tau sui mai fasani le anga le wala o so ia le alwa le po ia na tupe la wala le fata upe tupe le HRPP ma le failanga ia ole ala na moli mau e alwe moli mau ile tupe asa fata ia mai le malo New Zealand but o fesiri ma fanua ia pio le se senga le o namlau na ia fanga ina le mele audio le ona poe o lana o sioeli o le ana me sioeli le faila alwe faila na mori mau o namra upe le o lana mori mau nga kango poe le tarnoanga o sioeli la o le ana langa mele la alwe faila na mori ia re mau tau so na lumanai o le sita Ola le stala fai. Ola wa le fa se mol mau se tau mau ai sina mai nga tu peso e sona lumanai. Wa le se me le fa te mol mau. O le tala le mai fa te wa le mol mau. O le na wa fai tu fanga tu pe o le tu malo sa fata. Pe wa fa nga tu pe ia o le va ale na paudia. Wa fa nga fa ele campaign ol palota. Ale manino ele iai se campaign tima tu ia ele iai ni fato singa nofo lava ia le fionga tu iai lona maota mata mai le lato fetolofi le sa fai le awan tele maulua tu le fale ale la sa yo va tu foi ia tu lo walfa fonga anga sa mo ole tama I papet le atula e pale le ula le sioeli afo te fai ngale apa fango matontong Ar me for the puppet so le pi ia fasa motion mo ka mai le ka sa eu sou moço ela não se tona me tonu le sana ya ele oio se sui pa lota asa fata le sana ya me foi la le ia la pe io tu la fono fenga pa lota man tu foi le ia wala na sa no manino lava le min star fam sinonga tu la fono le ma fau tu la fono nei le fana tupu le fionga min sta man tua e nofo le ula leo what's his name le nofo le na alu fale tangi fasanga le fionga le min sta ulungia le sifi matafeu sale leo ole na alu fale tangi fasanga e nofo iva yusu le nofo mai o ia fo ia ana ia le sui le matai fo ele ai so ngai ngo le lola palota io le fa la wa fai e le ula le sioeli o le ala na fe au o io se tangata palota safata o ia lo ngai ngo le lola palota safata tasile me o te tauna fai se fai unga le malo I le HRPP tauna ave famasinonga me ia olea me konga le ka un me so vale ave le fatwai a fa o so trai o so moso oleo so vale la le o mau arona pona tele tupe e alu ai famasinonga ia tele le taimi alu vale ese vale la matfeni tau sanga le la
O a fonga mai le fionga ia tu ia le fai pule, fa pia fo ia le fionga ia mai ava. La tawan manga le whamasinonga nei e malo. Sulo le HRPP male le ai se luma nai leo sio edu. Ua te taua o na whaidanga o le tasi le lua i lo ko. Ai simila uma me ia. E pau whala tangata tura e pa. E whalonglongo iai e tanga interview mai ia le fionga ia saidele tura e pa. E na te whaoso-oso. Na te whaoso-oso le toe ina. Ale nei foi toe ina a moso. A whaoso-oso to ale le ai se luma nai matali mai. Ma walalo ina ilo na ia tangata. Lea, ila foi o kama ia rehearse la ku kanuanga. E kalangoa mua po a me te taunga kalangoa iai ko au mai lori ngori ea. Toa masani ia. Ele peda o ka ua kanuanga defka ka mai e lunga. Te pena tangata i landa pitola au. E le whapenga la ka mai. O ka mai e kalangoa mua e discuss mua mta upo e talano iai. Ia whatoa on e arola ia. E wai momo tangata pepelo. Momo tangata pepelo ia alwe whawhau ia i loa tonu ale tala la awhai. They don't talk about anything naturally. Ona lea, momo le whau leanga. Le asau wa ai iai. E toyo no lata mai se te mi e toyo o ele le fionga le li pale mi e lungo social media po le la tungale umayani le no foi. Ele toe sui le fai unga le fionga le li pale mia. Awa ye la se swinga. La sa ai ye pe ka melo town mai ele me ile. O te le swinga e pa wale e senga le mai ai. Wale o toi ni vevesi a isi le au fai media. Ai ngale newspaper le observer lo fai nei le mi le anga le o le tau fa le anga ia pa wale ia no va ai atu lo wa mai le fai loa ale fionga ia vui Clarence na o pati tu la epa le ala watu la I mai le Commissioner of Ombudsmen o le fatino la to duty. Tarsia. Ole mea mautinoana tarsia ia tula mai ia se sosani I le malo. Ole atu langa ia tatu I siri utaunga loma tu foi whanongo. Whamara hia ese le tele o mata upu olo o whaapea ona a vea le taimi o le fionga le tatou lo ia sili. Ona, mta upu e pertaining I le tatou forensic. Ia, le lau tu la ita mai tai o ai wharingo ita mai tai o lui. Leu tu la I motu ia. Miro lui. Ioi. Ai o tamai tai o ai ni o tamai tai le pe o le prosecutor ngai na te whaia le whamsinonga ne. Which one? Leone Macho? Leone. Sua. Ia. A whai nei ai se e pona ia whamasinonga le. Ale oi lo uma samu. Le ai mase iota e ono a fia ai ia tuia. A te o sau nei whamasinonga e te les whale tonu. Nā se whina. Tula epa o te tonu lava ia. E le se whale tonu. O nai titilo I le tangi le ave. E le o se tangi whaasanga I ni bribery. E le se tangi whaasanga I le bribery. O le tangi whaasanga I le tupele o le waa. Which it's got nothing to do mai I le whaia palo. E le o ni tupe. Taula na o e tangi I le malo, e su le malo. A wela me honua le tau sanga ia. Ia tu ia, a strike out. Because it has nothing to do in the fatosina. Ia o me pipi o umane le whawhau. Ia. E mawhana tu ia. Ona e le lelanga advisor. Sion fatua. Ioi. Le manino le lei ia o le loia tamai tai o le manino le lei I tau whalenga o lukwheni. Ia, se wanga na o isi e tam tau po ina, mawhanua whamanmuki. Okay. Ia, le wata awatua.
O le na foi, lesi foi la le fasala launga pepelo tau faleanga a le tātou observer. Mantua no mata atu lunga le promotion nesa au mai. O le mana naia ia a mata te lo le melesa iai wa levana ele te malanga isa motu la epa. Le melesa ele le westek yaso ia. Le sa ia down about o lu matu la nga na watu o yele malai taalo ta o malai fatu. Fea i lunga le ocean, lunga le sami. Yo o tanu uma ina. Okay. Mama na yele tanu ina. La lau fai le malai taalo o Yesu wingi matau penga mo tamaiti ta o malai fatu. Wa te lele tanu. Mai wale ina pasi le tustala, used to be tustala lo ta noa. Alatu nei le mele sa ele casino yaso ia ina le time tustala. Le lau so atu ai ma le Lava Hotel, alu atu ai ma le Elisa Hotel, alu atu ai ma o ina la le wa te lele tanu. Mana nai o fale Samoa afo si ma fale leila lo floa ma mea uma. Le watu tuwa ina o atu iai a inga fai ei lato ta faonga, fai ei lato me tau mafa no des. Le no folap seven fasa lau fai mai. Ia va ei fale lewa fai. A leo su tupele malo tutongi. Le a mai fa manino le malo. Fai fua. Tongi fai fua. O me o tangata nofo aiva. Na mai se. Luma atu. Lo ia le ekalesia le worship center. A le o fai langi le fo launga ia Williamu ma foi. O inala ele au lotu na tele yo le fo le ekalesia na. Le tele na lato whaongaina i asosai i Malailea fai mai ei lancha a inga wai mamau tau mamau fale ainga mamea a o pela au i a lewa mai falfasa longa pepelo fai mai o lewa mai o lewa watutongi ele o lewa fai mai watutongi a le fa manino mai le le fai nga malo ele iai se fufuanga al malo tutongi o le mea o mai iai san fatu wale masino se mea sa wale le newspaper le nei malo se tau faleanga o yese fofanga le malo newspaper ia pe no fai atu talo sia wa le fa manino ia le fionga ya bu Clarence o le la titilo ia le foi le commissioner of ombudsmen i le mea le wa tele le faina i lunga social media le matanga o la fonga ma le sao ia fasala launga ia mai a tonu la not only individuals but la vea ma le media social media i tau faleanga pa mai ia ni jam tau pu ina i lau ia le tau muli le wa mawal fa manuianga le fai bisimisi vo le o Frankie le longa langa le sa mu le anga umalo na fale langa hypermarket na mata mu le anga le fale na ia le wa mawa mai le tala wa mawal fa manianga sputas million na it's such a big outlet te le ia ne le pole Frankie te mantua tu le pole la malanga te mino le sa mo le fai nga palo tele no fai lo mai ai se tasio fale te le o te longa it's more than 2 acres o le si fale na Frankie let's you sing o le si fale na Frankie massive te le te longa le popole le ia Frankie le wa mo malan su tasi miliona o le afa pena foi la ona toi open ai se si ona la fo